bwayimo kwandikwa Jemima Buhanda yaraganisa gukora abantu na no kutungura district anyo tinkukora nyonka nico kugira ngwitwe abakanso orije wena abari rurede kureba ngu ebitu isigire nyuma byona twabimaririra sitembuza kubigamba ngo byawayo no byona abanyashema ni babimanya ntwire nimbigamba no kubireba ni babireba hariho abandi abesimbire kwanahanira intebe zitari zimwe na zimwe abutwagamba nabo ngu buri umuntu arakwasira bendera tubase kumusupportinga ukukira mununga nkapate chairman witu president Museveni tumusupportinge na 100% na muno ko muri shema hariho abantu abarebekiri ngo basa korera batahi babo ubonero nubabo roho nubweyoreka omukazi yazara abana no murango abaziri dokuza kubuza habukani kibani cyeyoreka nabwo echo experience is the best teacher nabwo echo nyonko kuna nabagambire nyuma yitwe obwebembezo buturumu tubura umwabo kugira ngo no kwanga hangiza ngaha ahitwagera kwandikira ebi Tino Ndizo waba yayorekire cyetengo okwesimba ntebe jim irimo bwesije bampa furaga nyene kurwanirira ejo furaga ndi kukozesa amani ndi kutaho umutima ndi kushaba no kushaba ruhanga kureba ngo yagira ki yampa ubwebembezi oburije gasha kwa Michael atwakire yes